paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, awan mo't mananti kwarta ni uncle mo. Ha? Apay ngawan? Kat kao awat na iti inurarium na iti na minsan ngal daw. Ay na, nagkuyog naman ngaminan kan ni kumpari na abadong. May, isumot lagayam Kita man nita, maluman ngam awan pailan ni uncle mo. Win nga raw, dantay. Siya dino nga tinapnapananda kinitata ba daw? Ay, kwarog, saan ka kadin nga agpasada? Sana nantay. Ay, mapan mo man lakitaanan ni uncle mo, uje balay na pari badong. Ha? Awan na, antay. Pagawidem adagos, ibagam nga agong ungetak. Wanantay. Apay, sa dido ti papanam, kwarog. Di tabalay datata ba daw kagawad? Birbiro kak ni Uncle Kaw. Nay, jakmat na siputan alimabas dito tersinak ni Kapitan. Pabirbirok ni antay. Amang ano na pan naginom dito balay da kabadong. Iso ang mapanak dita ita. Inak ibaga nga agong unget ni Antibanang. Ay sos, agawid adagos dayjay no kasta ti ibagam. Nagmayat ti aginom dito'y balayo paray. Saan na ka na mabirukan dito ni Maribanang paray? Ay, isumati ko nak. Iso ang mapalintalat nga aginaw. Muray agpatpat nagpayano kaya mau. Ay, nagmayatan. Na, sumungad ni Kwarog. Paypaya-paya nakmatan. Oh. Ay, awan paray. Tagtaga-idap mo lang dayta. Unan niya. Ay, paypaya-paya nakmitlat ta. Dito'y kalaing pare. Siya kaun ti mapanmang kasarita ka ni Kwarog. Siya ti makamuking kwa na. Apay Kwarog, kapo manayapay ka. Umay kuyaban ni Uncle Kaw. Awanan ni Uncle Mau pimanawain. Adda. Awan dito'y ko nakit. Di mo ipapilit na Amok nga adda dito ni Uncle Kaw. Anya kay nga ro ti araramidon day tapangis at sinilas na Ay, chinilas na dayta nagalutan iti barot apangais. Why, sinilas na day ta. Umay kuyaban ni Uncle Kaw, tataba daw. Tanay, agong unget ni Antibanang. Angkay, ato iti pangis at sinilas mau. Nabati mi jeruar ti balay da tataba daw. Jak pa'y kaya ti agawid Kwarog. Tani, agsyat kami pa'y kanipari ba daw. Agawid ka kanaon kuna ni Antibanang. Kunana? Jak kayat. At dabay mbagana. Anya dayta. Agong unget ka now, isong agawid kan. Apay kumano agung unget. Jak tabuting Kwarog. Permiti unget na. Agawid kan. Ibagam kan ni Antem. Nga uray permiti unget na. Jak lata agawid. Naragsakak amang kadwa kan ni pari ba daw. Talagasan ka nga agawid. Nangagmunting bagak. Basta sa anak nga agawid. I don't like. Bilhi, bakin ka na paray. Talaga naturod kan. Saan mo nakabutang ni Maribanang Apay ko maakabutang ka, paray. Ay na, nagturod ka na. Kapitan ko naman. So nga, aginom talata paray. Ningay mo't marito yan, paray. Apa ni tuyang ko paray? Amang ano agungat agsasyat ta dito'y. Ay, saan na nga mo tiyagungan ni tuyang kon paray? Aya. Ura kita ba? Tuyang! Apay, badong. Humaya tagaws. Naminsan lang ngayab ko paray. Atan. Igatangan na kami manitiarak ni parenting tuyang. Nay, naibus yun jay arak ngayon inuman niyaw. Kita man na ibusan. Mala, ingka gumata ngayon, darasem. Ayun, sigay. Ingkan, niya pa nga tatiur uraya maya. Di igatang ko nga ay. Ay makamu kamutin dumiskarte. Ayun na niya. Sigay, siya kunti makamaw. Darasem. Nakita ang paray. Kaputing nak ni tuyang kukunak tumay. Pilibakan ka. Ibaon-baon mo mat itan ni tuyang. Antay, saan na kayat ni Uncle ko ti agaway? Nay, apay asaan?
Aginumda kanupay kinitata ba daw? Kat no sumip ngatan. Imbagak pa nga agungunget ka. Kahit, anya ti kunana. Uray ka no agunget ka. Saan latang agaway? Kasta ti kunana. Imbagak pa permiti unget mo. Mawan latta. Na, kasta gayam ah. Ha, Aginumda latta ka na. Aginggat kay kayat da. Nay, nubugong, uray mo la utangan, ay nga madamad gayang paggatang mo iti arak. Mabainak lang amin kin ni Kapitan Maray. Iso nga igatang kun aday ti kakaisuna a kwartak. Ay, adapay laag ni Kapitan, di tabalayaw. Agin inom dalata akin ni Badong ka. Kunak no imainayaban ni Kwarog. Saan namot a kayat ti agaway? Ay sus, saan nan samot na nakabutang ni Maribanang? Nangag ko nga imbaga ni Kwarog nga agong ungag ni Maribanang. Kat, saan lata nga agawid ni Kapitan? Saan Maray? Iso nga ita, igatangak pa'y ida iti arak nga inumunda. Apay, saan ka nga agungat nga agin inom ni Badungmaw? Apay kumaasaan ngay. Kat imbes kumaama pa nagmulay jay bangkag may, nagmalmalumdaan na ginumkin ni Kapitan. Katwan, agasam day taan na sayang nga oras ngay. Ay, mabainak ngamin kin ni Kapitan Maray. Ang apaman amalpas da nga aginom kat makaawid ni Kapitan. Ha! Makita day jay abadong. Naibus mo tente pulutan ta pare. Nay, nagbiit mo dun pare. Kinaram ka mo met ultimo tulhang. Saan ka madanagan pare? Tuyang! Apay, badong! Nagparta ka niya pare. Ah. Ay, agparti ka man ni Timanawag ta awan pulutan men. Yun ni parinteng. May sadya kakaisuna na bati ang manukta. Parcham? Ay, kaparti ba? Siyak ti masurot tuyang. Ay, katun, ano isuti ko na. Nakita pare. No kasano ka partang agtulnog ni tuyang ka. Uwan pare. Talaga asikati ari dito ipagtaangan nyo. Ay, katwid Ada pulutan tan pare. Manok ko naman. Iso nga aginom talata. Saan mo na mapaawid ni Kapitan Maray? Agpatpat nagdan nga gininom ka ni Kabadong. Apay anak ko nam ti kasta, Maray. Kano imay gimatang ni Marituyang iti arak. Kagapgapo na lang nga gimatang iti Ricardo ti lutuan da pulutan da. Kasta aya. Amang ano inton bigat ton nga gawin ni Kapitan. Na, kat no adda session da inton bigat. Ay kat saan man ang matuloy Ne. Ay, madin no ka na yun ang maitantan ti session yo. Kat, kasano ngay nga rod no nabartek mat ni Kapitan. Ay, saanin ang nasaya at dahil ang mapaspasamak, Mare. Talaga sana na nasayaat. Apay nga ta, asaan nga ungtan ni Marituyang ni Badong na. Mabain ka no ni Kapitan, iso asur-surutan na latan ti ibaga ni Badong na. Jak sa makatakderen pare. Tapi kami nga tumakder ka pare. Agawid ako. Tapi nga gawin ka. Nagsama pa lang. Kat no nasip ngat beten ti environment. Nasa papay, agtugaw ka lang ka ni. Ni nga rod banang pare. Apa niya bari banang? Agong ito manin. Mabuting ka. Na. Nakunakan ka mabutangak. Iso nga ron nga agtugaw ka, tayo ituloy tataginom pare. Kapay, saan ka pa nabartag? Haging ka makasawak pala ang pare. Sanak pala nga nabartag. Daanam dita. Makasawukan sa paimot. Iso may. Iso nga ginumtapay pare. Wala, agtugaw ka. Madanagan para ka pare. Sabi ko madanagan ka kanya kay pare.
Agungot nga ron. Di tuyang ba? Nakita mo't pare, maminsan ko lang ngayaban. Umamayain pare. Sa bagay. Maminsan lang nga ibaon ka. Agtulnog atakos. Siyak pare. Siyak tikabutang nituyang ka. Antay, saan pa yan nagawid ni Uncle Cow? Mapan ko ka di manin ayaban di tabalay datataba daw. Ay, saanan, Kwarog. Ay, mabanog ka laang. Makaamon nga agawid. Kit mapan ko ibaga nga agong unget kapaylaang Ay, saanan, apay-pay laang. Saan kan samit nga minin nga agong ungay? Ay, hindi mo lamang, Kwarog. Urayan ta ang makaawid ni Uncle Mo. Saus, delikadon sa. Ay, agawid ako, pare. Aywan, Kapitan. Nakaturog ni pare ba dong? Iso nga, I will go home anyway. Masurutan pa'y tipagnaam nga gawaid, Kapitan. Wala. Ay, apay ko maasaan. Kaano saan mo't arwangan arumwar dito'y balay mititinurong mo, Kapitan. Ay. Agturong mo ijay kusina mi daita. Una niya. Naulaw ako. Dito'y tiruangan arumwar, Kapitan. Daitanay. Oo pala. Sige. Agawid ako, Mara. Yes, agawid ni Uncle Cow. Ayan na. Iso day ta magmag na aw. Agiri-giri ka magna. Itala nga agawid. Napna ka naginom Ay, wan. Napnak talaga. Sige, Uncle. Agawid kan. Sanan nga agong unget ni Antibanang. Ay, anya asaan? Ha? Agur-uray dagiti trabahuan na dito'y balay. Ay, nagawid ay ni kumpare ngayon tay. Di mo napuutan ang naghawid ni Kapitan. Saan? Ta nakaturugan. Saan kan arining takayat ko ang mausawan ka? Ay na, nagsaya atin ni tuyang ka. Nakananos ka talaga. Tikunam. Mabainak lang amin kin ni Kapitan ka. Nay. Pwede ta binalsag. Agluto ka? Nagsapa pa'y Mike. Kano nagado ti basol mo kanyak, damagan lang. Anya, basol? Anya, basol nga ibagbagan. Embaon nak amapan gumatang iti arak. Oray awan kwartam, ako namlan asino ka. Ne. Ah, Di mo ilahat kanya dahil ta binalsiga. pinarte di ka kay sunamanok, tapno at napulutanan nyo kin ni Kapitan. Makaungot ka, tuyang. Talaga makaungatak. Jay kunam amapan ka agmula di mo naramay. Ita, agdamag ka no apay nga agungatak. Ibabam ka day. Agdamdamag aglang, mate. Di mo pangur dahil ta binalsig, tuyang. Ay, nasakit day ta. Antay, nasakit ka nun tisikat kan bukot ni Uncle nga agmalmalam nga aglablaba. Bayam, dusa na. Pag inanaam ka numit, Ay saan? Adupay ijay tilabaan na. Tapno inton maminsan, ammo na ti limitasyon na iti panaginom na. agsangsangit tupayin nga aglablaban ni Uncle. Ay, uray pay. Di mo nga min kitkitaan Takay kayat na ti agdrama nukwa. Bayam taaglaba. Ay na, Kapitan! Amin asobrang katdakas. Daita, tiganaba. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT
5:40. Kanda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.